Kulumbai ka tauk te buksong no hain hai Dipok Entertainment YouTube channel tauk te buksong tini norong thani tebo kaisa video tubi phabi kawa tauk te buksong khalugui nainan khaidi te hamjamung ridi norok ni logi ang sob somoinu video nangkuk mani phunugui manna ni bagui ang chai tugui tongnai tauk te buksong norok support khaidi Dipok Entertainment YouTube channel no ko khai tauk te buksong tabuk je Delhi wo exact polno tuyui je kok banglai tongman tauk te buksong en ke abono nono asing laijak nini Congress hindi BJP hindi India Alliance mane jottonu je kuno party phanu khai tongto bo sarkar phaino jotonu wana laijak exact poll abono mang taukte busong lakheno wana masingsa haike kubangma borok exact poll phunugui tongo abo busujra toi kubui 4 tarik June si sinai aboni bagani sau taukte buksong keboni exact poll no ang poito chaimaya jani ja musung toi survey ni onujayoi je borok bangmani onujayoi borok kaisa lomsom aider khai je exact poll phunugui tongmani abo busujra toi kubui nai 4 tarik June sinai vote to pai thamaka tabuk 4 tarik June no naising laijak jottonu haike nini Modi sarkar Narendra Modi obo suri sani tongkha joggowa sukjak norok nukhana photo ni bising tirok toi onek mantro pori huni pori tongo hindu ba diano asukjak ni salayo kobangma viral khai tongka gudi media henjangai rok bini chatokar kobangma borong ni je chatokar ni pino jeti sai tongnai modino no hamjago te modino toisa tubna musungjago te je bono hamjagoi tongnai modini chatokar rok jottono 300 laijak 350 jora 400 par ni nara to ungya apan borone exact pul botabo nukmani 300 o sogoi drop kono mote 300 350 o sogoi jak oba heke phunugui tongo te yang opposition roko tongai birudi leaders rok borok ni exact polo khai nukjagoi tongo 300 rok 299 nge 300 no lomsom 300 roko phunugui tongo yang India Alliance rok nibu ke saboni busujra toi kubuyo nanginai abo to sure chung exact 4 tarik June si sinai kok khayo jagano tongrok pai tauk te buksong sini tiprasa ni tamong nai sin tiprasa tamo wansuk laika abo anglo sanai tauk te buksong miao India Alliance rok kaisa jotto borong ni Alliance party rok nuhun bayoi pal khayoi kaisa meeting asolekha o meeting go pura saka 4 tarik June pura counting puilan sim pai thak jora kaham khai nayoi kaisa meeting asolekha meeting go pura saka 4 tarik June counting puilan sim pai thak jora kaham khai nayoi larina ni bagoi karon counting go bul tokphan khaimano oboni bagoi borok jot to karikota rono hoban nargoi saho kata hokte buksong rono video ne kisi ja phunugano roni India Alliance ni jetabuk president chongjonai Mallikarjun Kharge o je aisa media busango khaimani norok sigang puila abono naipegadi abon pore song paithako kok subai salainai जो आज बीजेपी और उनके साथी लोग खास करके एग्जिट पोल पे बहुत वो लोग चर्चा करेंगे और इसीलिए लोगों में कंफ्यूजन नहीं होना और वो जो नैरेटिव देने की कोशिश कर रहे हैं उसको हमने सच्चाई इस देश के लोगों को बताना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज़्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। ये हमने आकलन किया कि सभी हमारे नेताओं से पूछने के बाद ये एक आंकड़ा हमारे पास मिला है और इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं है। ये एक जनता की सर्वे है, हमारा सर्वे नहीं है। जो जनता ने सीधा हमारे को कहा है और हमारे नेताओं को जो इन्फॉर्मेशन दिया है, ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाया है, उस आधार पर ये हमने आज आप लोगों को बता रहे हैं। सरकारी सर्वे तो होते हैं क्योंकि उनके पास बहुत से आंकड़े बनाने का बिगाड़ने का ये पहले से भी है और उनके चंद जो मीडिया के दोस्त हैं उसको हाई फाई करके वो भी लोग बताते हैं। इसीलिए हम आपको सत्य बताना, रियलिटी बताना, जनता का क्या मन है, जनता जो कहती है वो हम आपके सामने रख nukhana taukte buksong Mallikarjun Kharge tamu saka o saka sini India Alliance abo je survey hono ja yoi sini party jotto state ni party no borok thumui rogoi 295 borok saka 195 obo hai borok ni akra sakai dika seat
busujati borokni kontraso GT fainai hinui saklaimani obo surai busujati kubui saimeya borokni je arigotarok saklai kana abo haikai joto jagani survey joto area ni thumui borok abo haikai rogui saka haikai kokai interesting taukai buksong o jagawanu je borok meeting khaimani o meeting no belaikai borokni karigata ni CPIM hindi jagawo Kejriwal Aam Aadmi Party GDS ni nini Tejaswi Yadav Akhilesh Yadav kubangma party ni Punjab ni Faijak Chief Minister CPM ni kubangma obo hai Chief Sana ni Faijak Maharashtra ni torok nukhana borok jotto nu phaioi alkhaioi asuklai siddhanto na laika taklai jonaswarte সংবিধান রক্ষা খাইনানি তুইনো তিনি অলরাই হিনি সাউই বরক যে কাইসা মিটিং চেংলাইকা মিয়া যে আসুকলাইমানি abo tabuk busu rotei kubuyungnai paithego norong nuknai tauktai buksong sinai 4 tarik jun ni bisingoi tini tirprani tiprasarok angabuno koinai norok jotto nono dilliwo sini bagi BJP da faitong India Alliance da faitong abo kotor kogya sini tiprasarok si bahikai thangnai de thangya sini tiprasani ekot de mannai maya abo si main guruttopurno rijangnai sung wansulaina nangnai hamjangmarina nangnai kaisate kaisano subana nangnai buba garana hamjangmungrina nangnai sung party no tor yaoi seat rang puisano hamje gyawoi sini next generation tiprasarok thangnani bagoi sung bo haikai step na hakai chung chanai abo hai asuklai meeting khailai magai chawo abo angkaisa norno ani hawo wansung amno si saklai tauktai buksong ajaga kunu negative nana ni abo kunu bisaya positive ni bisingun nahari wasuna ni chaitona ni khaina nango angobo ei je politics leader tongai tiprasa sini tiprani ticketed person rok sinai nungnai obo hai borono nu kobokmu sung kisisa halokna nangnai kisa misa khal koimani agirogo kok kisa misa chairok sawoi kha koima rono sung nakallaioi kisa asuklai busango tini tiprasani bagoi sung tamo khaiman wansulainani nango amsuk sawin norok jottonon kok kosaroi ani o video no share khaidi te hamja mungri comment sonorok je mansak iro hodi o video ni bising tui kwangma tiprasarok thangifan mano ujifan mano tini ni bagoi asunung situ jottonon khulum baikha